portibio jala audo bawana perjolo dihaholong yo audo hanuan hamago asiako moro marha sohotako Chris siap tampil ya menghibur penonton Sadayana. Si Mamora. Apa
Siapa nyanyinya? Yang bisa kakak itu loh. Marnini Marnono ya. Kok kakak Anggi kan ada? Marnini Marnono. Tapi kakak Anggi kan ada. Kok kakak Anggi nggak ada? Es dulu panas mamanya. Ada kak. Marnini Marnono ya. Ini menono. Apa pertamanya? Marnini Marnono. Halo guys, ini Chris lagi maam Ciki. Halo guys. Burjumi Tuhan Miguel mo tung sotar bahona ngoluki di mudu mudu ho diha holongi ho dohani anak komo haruan dungar gogo au tahe balosok kumasude pambairan mi baenok kuho sonang baenok kuho sangang damang dai nangina burjui ale Tuhan ramoti matokton damangi dai nangi pada usahid pada marah siang daging nang tampinai lehon murna gajah satu sahur madua lehoro hanasona satu Marnini Marnono. Biar corona tapi tetap semangat ya guys. Chris. Sa corona aja sonde mukri. Abi. Satu nomor buat mama di kampung. Haduan dung mergogo au tahe balosok kumasude pembainan mi. Mana si Dwi katanya? Leheno kuho sonang baeno kuho sangam damang dai nangina burjui ale Tuhan ramoti matokton damangi dohon dai nangi pada usahid pada asam siang daging nang tondinai lehon murna gajah satu sahur madua lehoro hanasona satu Marnini Marnono murna gajah
Marnono